State Tribal Welfare Department organized a program at Rabindra Centenary Building in the capital on Tuesday to award State-Based Merit Award among tribal students. State Tribal Welfare Minister Bikas Debarma and others were present. Speaking in the program, Minister Bikas Debarma said that state-based merit awards are being given by the Tribal Welfare Department to encourage talented students. Chini Tripura sarong libagai, bobishoto jara tini award mandalo, borok Chini Tripura sali, bobishoto Chini dopani, atho kuringi basana, Chini Tripura sali mo khangsangna, Chini Tripura sali bobishoto lo ujjol khainai, desh ujjol khainai, Chini Tripura ni ujjol khainai, tini nu student lo agami dino क्या वो ऑफिसर होना है, क्या वो डॉक्टर होना है, क्या वो इंजीनियर होना है, क्या वो पॉलिटिशियन होना है, नॉर्मली जरा तीन अवार्ड करना है लोग बेलाय हम आया करो, ईश्वर ने धन्य प्रार्थना करना है, नॉर्मली जे इमाम, नॉर्मली लाइफ, क्या वो भविष्य तो कुछ उम्मीद का सतों, नाक तो जीवन उठो, तब जीवन उठो उन्हें Tini jara guardian, jara student, guardian lo, tini busuk, bersabut ini orang bagai, naik polui, tini bersabut ini orang borak kena bagai, orang isu problem face kaya tini bersabut ini orang, bersama agak beritahu, guardian lo bela sama. Tei jara teacher hormai boro bela hamba sini department hoite so char khaibani dikodi Chini boro ni bagai 70-75 বছর ka Chini boro ni bagai boro mukuna Chini boro ni bagai so onek problem face kai tomo tabo Chini sarkar family pore so Chini boro ni bagai jara doctor, engineer, nurse, jara poribar orang bong bagai stipend dijago, tei bong ni scholarship dijago, agi ni sarkar ni amolo kaisa student ni bagai study loan tomani 5 lakh taka, Chini sarkar family pore mono 10 lakh taka khari, tei bini poribar ni bagai je scholarship tomani churi tomo, besang morina, tei Tini jara award panai bas ka mateo kaham khai result kaham khai Chini Tripura sarong ni bagai Chini makham temo morok sangsar award ulai ang khakayo Chini Tripura ni bagai Tripura haste ni bagai nora agami dino temo kaham khai result khai desh ni dunia ni temo makham sangyo nora khakayo tei nora ni life kaham to nong ni bobishot kaham to nong ni naham kaham to The guests present at the event gave award to meritorious tribal students of the academic year 2023 and 24. He said that the award was given to those students from the 6th to the 12th class who got 60% or 80% marks and passed the exam. Reported by Amit from Agartala, Chini Khorang.